siya pasalip ti Ilocano Sing Competition na Polwan Balasiw Taaw, ayog ni Maki Balubal Villanueva, pinaratuwat ni Richard Matute, inareglo ni Jessie Yadaw Leonardo, sponsored ni Thread Canada. Siyak ni Cynthia Lampa, contender number 13. Jak masana ketan iliukin segang di imadayuak anakigasanggasat bayat kadayuk nidaang unay to'y pusok yung jak manlain tulog uray narway apanubok biyagkot palasiw taaw iliagas matiyagbaw panurat ko jak mono ketrignak kas mantay marurut biyagkot palasiw taaw iliagas manbiyagbaw panurat ko jak mono ketrignak kas mantay marurut. Uray intun kaanuman sakripisyo di magkatadan banog gawan kaas pinag balasiw tawan na panan biyagkot balasiw taan mantay marurut biyagkot palasiw taaw iliuk lukas manbiyagbaw panurat ko jak mornos ketrignak kas mantay marurut ketrignak kas mantay marurut ketrignak kas mantay marurut.